Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd ade algon menna badal ko famiyani barakat erekma ramadan mas waragina guna dharmaya thawab masarika kulayken wa adi hamehemme emasarika Allah ge hadratum wa dinnemu ma fusawun intihaya ituregen wa masare ename sualaki algon men teren kitab mi hunto mi ramadan maha istiqbal kuri mi masara thima baddal ko galwada kiya daru thima ki huriha faafai hayatuga timanne kuraifawa huriha faafai fohevi gosfawa miheke gotuka bumangeti kita mihunto mimasara istiqbal kore nuwata mimasara baddal kore e gastuga e visnumuga e ummiduga e azumuga mi massaruga mi wa ritakuga Allah subhanahu wa ta'ala kummerega ilahu galtakun etenen etabbe ko naraka minju koddewa salame koddewa ro timanne kiwe sirada kore viayege tereng naraka mutti koddewa salame koddewa fa mihunge terega wa mihekamuga bumangeti kita mihu talgon mentene mi ramadan maha badal kuri mi massaruka inhas massaravore erega alukan kollumon dharmaya thawab ituruwegenwa lailatul qadr e daraja ufuligenwa e mativeri je hama yaqinum ves Allah irada fulay ko hodane miheka timana wana me edi e ummiduga emima lobeti akhona waqtane algon menge mi niyek algon menge mi hit algon menge azum algon menge mi ummidu ebeje he migota badal kuran algon men mi masara kunmetila me ves halika kuliwaru kule maja kollumat ke no munifu hifilumat ke no nuwata miru takedi khabe hadal ulumat ke no mi masarga Allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi minwar koddewa fa mativeri dharmaya thawab dinma fusaw haqwa beiko geveto algon men nafsu taka tedueri wamvi amana teri wamvi adives wagoto faite nuwe ummedu kana nulam vi hama yaqin wa Allah subhanahu wa ta'ala mi masaruga mi minwar koddewa fa mativeri gamwa dharmaya thawab algon men tereng hama komme mi heka ves minwar koddewane ade iman terikama mi masarga furi hama dharmaya thawab ge de algon men mi rode yade no besal kon datta da ko fikam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala guna min ke sifada baykam galavashi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.